Karibu sana kwa histoire yetu ya leo. Leo, il était une fois dans une petite ville. Batu walikuwa kukilio. Mtu alikufa. Kisu na yua, contribution ikafanyika, baka créer ma groupe. Batu bakakuya. Un jeune homme était mort. Batu bakachanga, bakalia. Après kilio kuisha, kilio ikasambalana. 3 ans après, au moins kwa balikuwa kukilio, yuko tu akinatembea muvile, kupiga makursi yake muvile. Anaangalia hivi, anakutana marehemu mwebalizikaka. Anamuona munjia, anasema, ngoa kwanza, marehemu yuko nafanya nini munjia? Tukulie pose pale, turudie kwa nyuma, tupime comprendre l'histoire. 3 ans avant, mwele ville, kulikuwa na un jeune homme, mwenye alikuwa kalishapenda dada umoja hivi. Unaona ile unakuwa unapenda mtu uko unamfanyia ma avance mnaongeaka nini, mais hapata chance ya kuwa na yeye, anakuwa ka MP, unaona iko MP réticente, haya kupatia temps. Un beau jour, ule wana tu kama vitu yake akasikia ule dada kamwandikia, kwa sababu ule dada alikuwa kake yana ya kufanya, akasema sina kwa na garçon fulani hivi mwenye anakuwa ka MP kwa intéressé nini, akamuita. Peut-être alikuwa na besoin de passer du temps. Ule dada kaita ule garçon. Kambia, c'est comment? Uko bien ndio. Leo sina vya kufanya, sienda kwa kazi, est-ce que tu peux passer, on peut passer du temps ensemble? Ikatombe bien parce que les gars aussi nae hakukuwa kina biko nafanya, akasema, ndio niko tayari. Acha nikuye. Baka organiser les gars akakuya, akakia kwa mwanamke. Alors sana fika mwanamke akamfungulia nyumba, akafika akaikala, akapasser du temps. Vibe ikakuwa ya bien, donc connexion ikakuwa ya bien, wakaongea, garçon akafurahi. Sasa aliangalia masinye yote akasema, na mnaona yeye nikisoma hapa constitution. Hii vitu mnaona itaitika. Wana, bwana alishakuwa tu tayari pale nini, alisikia kumlango. Bum. Anasema ulikuwa unangoja mtu uko na mgeni mwangoja kwenda kufungula hivi, mama engambea mobali, bwana wa gayara aliingia kunyumba. Kumbi ule mwanamke akwasha mwambia qu'elle était mariée. Bwana anajire trouver mnyumba ya batu na bwanake ule anakuya. Kumbi kuba voisin kuko mwenye aliona parce que le type était déjà parti. Et kosa koma alimuita akamwambia uko natoka mpale yako hivi, kuko type mweko naingia humo. Wana na sababu type aliingia ni mrefu wa gari na akasema exactement kumbe baliniambia ni kweli. Garçon anatapenda tuanze jidefendre, anatasema tu ilikuwa erere, ngumi, kofi, ngumi, kipasi, iperkite nini. Garçon analia. Anaona banamwachia hata kupumzika, nadhania iko sawa maraba natani achia ni Alex ya kutoka ya. Kumbe ile ilikuwa échauffement. Alikamata le garçon, alimubululia nje. Alilalamika mwizi. Batu walikuwa ile jina isikilikane mzuri fasi yote. Balipiga ule mwanaume. Bakamupiga ilo nasikiaka kifo cha umbwa. Muba moyo walikuwa nakia unasa kuna kwaka ile confrontation nini batu biko mingi mwizi yani banapiga. Umwa walikuwa wanapita kaangalia akasema me mimi namjua. Wanakukia kamata asha kwa mwili maututi. Akasema musha mupiga ya kutosha na nigzani hapa vraiment alisha prendre leçon yake. Ule wana kamuka. Na kisi balangala banampiga akasema huyu yake tu anajikufia yake huyo. Bakamwachia ule wana. Ule bwana akakamata ule tipe mwabasha piga pale akaenda naye. Habari ikaende kafika kwa bo garçon. Bakasema balibana garçon yenyu na banamupiga na itaba namupiga mo. Je ne pense pas qu'il va survivre. Alors après le temps bakaanza mtafuta. Kutafuta garçon tafuta da 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines abampata akasema tu basi avec son état où il alisikombe tu na mablessure alikufa. Njo bakafa kilio. Bakalia bakakamata kisi wengine makilitioke na kuwaka serikeka, hakuna mtu wanakamata mgomba banaikata banatia mserike banda banazika. Na njo kusibalizika kale type en question. Na njo kukilio kwenye huyu mwanamkutana muvile alikuwaka.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ule wana kukamata ule mwabasha piga kumubeba. Sa ale mubebaka, akambeba mu hospital fulani, yenye haikuwa inajulikana sana, kalikuwa sakisika centre de santé, bakangala kwa kisia kumupatia ile maswans za kwanza, kumutunza, parce que eta ilikuwa catastrophique. Kumtosha pale, rappelez-vous, déjà batu basha muona, haba mujue na bilipitikana, bana mujua comme un voleur, donc, ikonjo recherche, bakimukutana tena, via keko en danger. Ndio le wana kumtosha kule hospitali, après hospitali alimbebaka kunyumba kwake akamuweka pale. Bakafanya 3 mois ule bwana juu angalie gisi ya kuretrouver santé, ile ma blessure, ma kuvunjika. Après 3 mois ule bwana akamwambia bwana mie nishafa ya kutosha na nikizani sasa unaweza angalia kwa kwenda. Akagusa mposhe, akatosha kidogo alikuwa na akamwambia bwana hii ndio kidogo niko nao kamata ikusaidie. Et puis le monsieur akatoka. Sa monsieur alitoka sa inje anaangalia anasema hii region niko mwayo vraiment batu wabani ya yo bilipitikana kule nje. Sasa anatoka hivi anakutana na hii etani niko mwayo hapa je suis en danger. Acha nitoke kwanza niende fasi kwenye ndaangalia gisi kwanza après un temps ipite ni pime kwanza retrouver maisha yangu kawaida. Njo tanda kia rudia mu société na peut-être bitu bisha jikalme. Njo akadeside akatoka kaenda mu village moi hivi. Kutoka pala kaenda mu village njo kwa likala hii nane 2 ans, 3 ans. 3 ans après ça likala kaona non, 3 ans quand même chapita bitote nexane ça bisha jikalme, je peux maintenant rentrer à la maison. Njo akadeside akasasa après kuikala na alikuwa shatumika kidogo washangalia gisi ya kuangalia kwanza visa ça de nouveau na bitu bikwe bien. Le monsieur akapanga voyage kutoka ku village kurudia mu ville. Sana rudi hivi mu ville. Alikuwa tahafa une semaine, tu maturu zake ndio sasa alikutanana na ule bwana mwenye alikuwa akakukilio yake akamuona. Sema sinjo huyu maremu. Alors, mkote yenye gisi iko pale, unakutana ke utipe alikia kukutana en danger juu ya nini? Anakufa kubibi ya watu. Ona sasa via kiksi nenda kuwa. Ona bialenda fikia mo. Ona maisha kiksi narudia 3 ans de retard. Juu ya nini? Hii kuhanyanya iko tu hapa na pale. Ikamukute 3 ans de sa vie. Nikamukute le ma blessure. Na ile reputation ya mubaya yenye alienda kuwa nayo. Nanjo kwa historia yetu ya leo inaishia. Merci sana kwenye yuko tufata walianza mwanzo mpaka sasa iko tunafikia. Et aussi merci kubiko na jiabone. Usifate tu me ponde le bouton ya kujiabone na utie mkono kusema hii iko sawa juu isigere kwa watu wengine na tu commenter. Merci na mtu mweko nyuma ya kamera Chibashimba Benz. Merci sana juu ya soutien na merci mingi ku NF Studio juu ya opportunité na espace na tupatia na qualité ya contenu et tout qu'on a pana. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Peace!